Dragutin Dimitrijević Apis, čovek misterije, zaverenik i heroj za neke, a opasan avanturista za drugi. Rođen 1876. godine u Beogradu, Apis je od malih nogu pokazivao talenat za vojnu disciplinu. Obrazovao se na Vojnoj akademiji i ubrzo postao jedan od najmlađih i najambicioznih oficira u srpskoj vojsci. Njegova odlučnost i hrabrost istakle su ga tokom srpsko-turskih ratova, ali je njegova ambicija išla dalje od bojnog polja. Apis je bio opsednut idejom ujedinjenja svih južnih Slovena. Apisovo ime povezano je sa mnogim zaverama, a jedna od najpoznatijih je atentat na Aleksandra Obrenovića i kraljicu Dragu 1903. godine. Kao član oficirske zavere, Apis je odigrao ključnu ulogu u organizaciji i izvršenju prevrata koji je završen ubistvom kraljevskog para i preko 100 članova vladarske kuće Obrenović. Ovim činom Obrenovići su svrgnuti, a tada knez Petar Karađorđević je došao na presto. Majski prevrat je promenio tok srpske politike i otvorio novo poglavlje za državu. 1911. godine Apis je sa grupom istomišljenika osnovao tajnu organizaciju Ujedinjenje ili smrt, poznatu i kao Crna ruka. Cilj ove organizacije bilo je oslobađanje južnih Slovena od austro-ugarske dominacije. Organizacija je delovala kroz tajnu mrežu, koristeći subverziju, propagandu i atentate kao svoje glavne metode. Apis je bio njen vođa i arhitekta njenih najvećih akcija. Najpoznatija akcija Crne ruke bila je organizacija atentata nad nadvojvodu Franca Ferdinanda u Sarajevu 1914. preko sestrinske organizacije Mlada Bosna. Iako nema direktnih dokaza koji povezuju Apisa sa detaljnim planom atentata, njegov uticaj na mlade revolucionare bio je nesporan. Ovaj čin bio je iskra koja je zapalila Prvi svetski rat i trajno promenila istoriju Evrope. Dok je Apis bio heroj za neke, njegova moć je ubrzo postala pretnja za drugi. Regent Aleksandar Karađorđević ga je video kao opasnost za stabilnost države. 1917. godine Apis je uhapšen pod optužbom za zaveru protiv regenta. Na čuvenom i kontroverznom Solunskom procesu Apis je osuđen na smrt i streljan. Njegova smrt je ostavila pitanje da li je bio žrtva političke igre ili neophodan korak za stabilnost Srbije. Apis je osuđen na smrt 1917. godine u montiranom Solunskom procesu pod optužbom za veleizdaju, što se kasnije smatralo politički motivisanim. Odlukom Višeg suda u Beogradu 1953. godine formalno je rehabilitovan. Takođe, postupak rehabilitacije Dragutina Dimitrijevića Apisa ponovljen je 2012. godine kao rezultat višedecenijskih zahteva da se ispravi nepravda učinjena tokom Solunskog procesa. Viši sud u Beogradu je 2012. godine poništio presudu kojom je Apis osuđen na smrt, navodeći da je proces bio montiran i politički motivisan. Time je zvanično potvrđeno da je Apis bio žrtva nelegalnog suđenja, a njegova uloga u istoriji Srbije ponovo je dobila značajnu pažnju. Ako vam je ova priča bila zanimljiva, lajkujte, podelite i pretplatite se na naš kanal za još priča iz istorije koji oblikuju našu sadašnjost. Hvala što ste gledali i vidimo se uskoro.